मंत्री नो बोरम बियाफरमुं ते सालचने सेमिनार खलाइया IPFT कांचनपुर आनंद बाजार कम्युनिटी हॉल मानजका मंत्री शुक्लाचरण नोआते न खबई आमचनी लीडर रखबो दाल बिदल पार्टी या करे 36 नुखुंनि 96 बुटर IPFT ने बानारमखा लामसको मंत्री शुक्लाचरण नोआतिया Pelajar hambai ini 13 tarik Mas 2023 IPFT Kanchanpur Division Committee ni anggai sini Minister Felicitation Program dari Division Executive Committee ni bahana malai mani panda ada jagawa kini Kanchanpur Division Committee ni jauh tu leaders अपना hambai marugo, tapi ini ni sini felicitation program, hai kaba sini leader get together, hai kaba malai mana pandawa, organize kalian ni thang taniwa, ini hai na hai ti kubon political party 35 family ni 96 voter, different political party ni ya kare sini IPFT ni banawa. IPFT ni bodolah hina hai paro ai sini bana na orang kerja di kerja di borokna lamsogoi balekana kha ka hambai jeng borokna hambai marugo ini kebang ma kubon bodola tongmani jarawa lama koroi tamo jarawa hina hai semai basa kuni bagai borona sini party ni bana ya pharai borona kha ka hambai lamsoka sini orang jagawa Kanchanpur division ni sini senior IPFT central committee leader the IWFT, Youth IPFT, the organization BSC chairman Dazda at the block, the TRP and PTG department of Bahina, sini DLC chairman, Oma Hikoi Kabangma, sini leader of Congo, the Boroklang Bahina Balakana Hambai Marawa, Oma Hikoina, Buskanga Bahina Hai Tevisha sini Kanchanpur Division Committee, the Karakung Basanai, of sini Puja Tongo, Zara Kisawa Kisisa sini party no, Podre Porplay Kubun party rock. Ini षडयन्त्र खालायै sini party ni गोबां leader rok षडयन्त्र खालायखा दाबो election ni poreba realize ma खालायखा दाबो आगामी दिनाव जेता sini सारेनसि देवबर्मा साइक्लांमनि को जेसको नामथं IPFT party अब सालचा हैन हाय टिबिसिया रागंनि बासा फिनाय नरक सामनि थांगै थांगै लोकरक न लगे फायनाय अब बयतबायदो जों तिनि बाहायन हाय टिबिसिया म कांचनपुर डिभिजन sini joining ni program सोमोन रावा जुराइबारी होइते साब्रुम पर्यन्त सारा दिब्रावा IPFT नि बाना बा IPFT नि पार्टी व जॉइनिंग प्रोग्राम चलै दंगो खाख्लायो बुसकांगा वेडिंग ह्यूमन नि बिसिंग IPFT नि तेइबो स्ट्रंग पोजिशन जों सपाय मानाय बचिनि बिलिभ दंगो चिनि पयतो दंगो आबन बागैनो हास्तेनि जो त लोक रखना जों कबांगानि मचुंगो IPFT पार्टी नि बिसिंगतियै दाफाना थानसा खलायका IPFT पार्टी नि बिसिंगतियै दाफाना हामजागनानि फोरोंका IPFT नि पार्टी नि बिसिंगतियै ha dafana hamjakani phurangka te IPFT ni bisingte जों कोनो दिना सिनि दफानि बिसिंगा जों कोनो दिना violence संगनि बागै हेकेबा नाइसले लामं बुलाय लायमं तक लायमं पद्रे पर संनु खाय इलेक्शन नि जरावा किन्तु IPFT कोनो दिना अम हाय सिनि सपोर्टर न जों साया अब बरक न सावि दंगो आगामी दिना बरक न जवाब नाय सिनि पार्टी डिसिप्लिन पार्टी सिनि पार्टी कायसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि ति दुलुंबाय सिनि Election Commission of India ने कैसा political party कैसा registered party और party बेनो जों बुसकांगो सिनि दफानि बागै सामु थाङै थांनाय सिनि हा दफानि बागै जों बुसकांगो कक सामु थांनाय आं जाताना हामबाय मारो कांचनपुर त सिनि leaders रखना मुसु जरातैना तिनि नि अ लामसकनि पान्दावा लोकरकनि थाङा बेलेकना हामबाय मारो